Hello guys, good morning. Period. Bye bye. Hello guys, good morning and welcome to my YouTube channel. Pini ni Laitlum ha Shillongan jo yami pu arbijang pikyot inghan ke amat lesi non hempen ke bar pon ili bang pu lo ha kisor jiding hoi lo la pen ke intang te de lo hem ke do amat lesi non bang ke intang mucho jimine le pen ke kisuta sapso me mucho jimine po ya lo hem do ong pasi soran ma po ya lo si Shillong ane long ni dim juida mi pu lo si I hope weather will be also good non itum dam po la si kene lo yo there ulo traffic tap khodun po sitame dam nang nang itum ta video ki cheng pen ki juta nang lang doni tha la hello yo ke dami ji gari ke hempen ke bar pang cheng leo bye bye clear church. Namdong bazaar, ini namdong bazaar loh. Namdong dan Baskulu. Pine trees. Di bazaar ka? Musingat bazaar. Noteng nadi. Singat lah. Musingat. Musingat. Bukan. Musingat bazaar. Macam do mana? Noteng lo. Nilai mana sabnya itu untuk punyajesong anda tu.Jesong tu longgar tu ke longgar dah kau. Noteng nang licuri. Pan. Tuwa hino picture chloyon thong pa yang na kon tuwa hino na. Sini ada lo Ano lang tuwa hino pic nang leader stop. Arvi Jang Sir Bunchugiro Ani Bangsu Seji Basi Jingkrin Umulong anang lo yo. Wow.
Kisurang orange. Ulang area. Dakalo Shillong Ten. Jawai. Jabah kadim. Pun thubang ke Jawai lo. Tale pun thuwe Shillong. Ani itu mana pun sedang pun Shillong lo. Pun thublote Jawai lo. Pun thuwe Jawai lo. Pun thuwe Kurang Shillong. Umlang dah. Ari kita nak kan ada lagi juta. Long drive kan sana lah. Shillong mungkin akan ke Ari jangan rek sama ni juga. Ari muda. Kita ni kali lem. Friends, we have already crossed Umchera and this is the way to Shillong. And we have planned to go to Laitlum viewpoint. So this is the view of Shillong Road. I hope you have enjoyed watching it and please continue watching the video. I will take you to Laitlum. I hope it will be a beautiful place. So let's continue the journey and see my next video. Thank you for watching. Bye bye.